Igitondo cyiza rero ibihe byiza kuri wowe ukomeje gukurikira inyunguramagambo official uri umuntu muzima uri umuntu mwiza Imana yiremeye none rero ndagarutse kugira ngo twongere dusangire amakuru ari kuva muri Kongo ndaza kukubwira amakuru ari kuva Rucuru ubu ngubu rwose Rucuru muri centre ya Kiseguro ibintu nibibazo ngo hari ubwoba bukabije cyane kubera ubwicanyi bukomeje kuhabera kubera ibibazo biri muri aka gace ko muri Rucuru kitwa Kisoguro ngo ibintu rero bimeze nabi guhera mu gitondo cyejo kuwa kane kubera ko rwose ahitwa Binza muri Rucuru ibintu nibibazo kuko kubera imirwano ikomeje gusakiranya FDLR na M23 turahava twerekeze mu midugudu myinshi itandukanye yahitwa Bukama aho naho mayimayi imereye nabi abaturage bahari ibibazo ahitwa Kwango naho ngo abasirikare 8 bahitwa Mobondo bishwe na FARDC ahitwa Ipopokabaka nuko nguko bimeze rero ayo niyo makuru nzanye muri iki gitondo ngo ikaze rero wowe utwumva uri mu Rwanda amajyepfo amajyaruguru burasirazuba urengerazuba umujyi wa Kigali wowe uri ahandi hose hatandukanye amajyepfo amajyaruguru y'u Rwanda uri mu bihugu bituranye n'u Rwanda Burundi Uganda Kenya Tanzania DRC Mozambique n'ahandi South Africa South Sudani Ethiopia n'ahandi mwese aho muherereye mbahaye ikaze kunyungura amagambo official kugira ngo dusangire tuganire kuri aya makuru muti byifashe bite rero ndi kubona rwose amafoto y'abasirikare batandukanye unyarukire kuri Kivu Morning Post urayibona ni inkuru nshyashya iriho ngo hari ubwoba bwinshi muri Rucuru cyane muri centre ya Kiseguro ngo nubwoba rero buhereye ejo kwa gatatu mu gitondo hari ku itariki ya 11 y'Ukuboza cyangwa kwa 11 ahitwa Kiseguro rero mu majyepfo ya agace ka Binza muri territoire ya Rucuru mu majyaruguru muri Kivu y'amajyaruguru biravuga ko rero M23 ikomeje kurwana na FDLR imirwano bayubuye Ikiseguro bararwana kugeza guherejo mu gitondo saa 11 za mu gitondo abaturage rero bahari abantu bari ku kiwanja hariya baravuga ko hari wavuze ko guhera muri icyo gitondo cyejo hashize M23 yakomeje kugira operation nyinshi yakomeje gutera mbushi nyinshi kuri FDLR ariko ngo FDLR ikajya basubiza inyuma batakana babasubiza inyuma ariko baza begera umujyi ukaba wose rero uri mu bwoba bwinshi abo wavuze ibyo rero yavushimye ko amazina ye ataza gutangazwa kuri Kivu Morning Post igendo bisomura bibona bamwe rero abo muri Kiseguro ngo bafite ubwoba bwinshi harabayise rero bahitamo guhunga bahungira imirwano ahitwa Nkwenda ni mu birometero byibuze bitandatu uvuye aho ngaho Kiseguro twibukiranye ko kwa gatanda ku cyumweru gishize ahitwa Nyamirima Wazarendo yaharwaniye na M23 w'ivumbi riratumuka mu gace kitwa Binza birero biri mu bindi biteje ubwoba muri kariya gace mbibutsa ko hari umufaransa bita Romuald ngo yarwanye intambara muri Mali ayirwana muri Angola ajya muri Afghanistan ajya muri Kosovo ahantu hatandukanye yararwanye cyane uyu ngo niwe waje bamuha misiyo ngo yo kugira gute yo kwimura M23 akayikura muri Kongo ese ibyo azabishobora igitangaje nuko ngo abantu bari gukorana abantu ayoboye bo ngo bimereye rwose nk'abantu bari aho ngaho baje kwitemberera mu byukuri ngo nta cyizere bari gutanga ibintu bari gukora rwose urabireba ukabona nta kintu kizavamo nubwo we avuga ko yasize abwiye umugore n'umwana ati ndagiye nakabaye ndi kurya amafaranga y'izabukuru nakoreye mu minsi yashize atariko ndagiye
M23 itarava mu burasirazuba bwa Kongo ntabwo nzagaruka, nzagumayo mpangane nayo na mpaka hasemaye, ibyo bintu azabishobora. Reka rero tubyihorere twiyerekerere muri Bukama. Mu midugudu myinshi rero yasigaye yambaye ubusa, abantu bahunze bagiye kubera mayimayi yahateye. Umuyobozi ushinzwe ifasi y'ubutaka bwa Bukama yitwa Amadou Karenga yatangaje ko guhera ku wa gatatu ejo tariki ya 11 Ukuboza mu midugudu myinshi muri ubu butegetsi bwa Butumba mu karere ka Bukama aho bita Hotlomami iminsi igera ku 10 yose abaturage baho bakomeje guhunga nyuma y'ibitero kenshi byatewe n'abasirikare ba Mayimayi bakata Katanga. Ubuyobozi bw'inzego z'ibanze busobanura ko abagabo bagera kuri 80 bose bafite ibikoresho byo mu bwoko bwa AK47 za mbundizi zisanzwe ati ndetse n'ibindi bikoresho n'amasasu binjiye muri imidugudu rereye mu mudugudu wa Kapando mu itsinda rya Upemba maze batera umuyobozi kuwa gatandatu ushize no kugeza ku cyumweru. Muri iryo joro rero nyine abo bagabye ibitero binjiye mu baturanyi b'umugabo n'umugore babandi nababwiye bishwe maze bahatwara amafaranga 500 y'amanyekongo. Iki kibazo rero cyateye ubwoba abaturage bituma imiryango myinshi itingo zayo bajya gushaka ubuhungira handi. Hari abari mu mashyamba, hari abagiye mu yindi midugudu baturanye yo hakurya. Ubwo sinzi niba naho habutugari ariko bagiye bimuka, abandi bari mu mashyamba bari kubundabunda kubera ko mayimayi iri kwica. Umuyobozi rero w'akarere avuga ko ibiri kubera muri uwo mudugudu wagabweho igitero hereye hafi y'ikiyaga cya Upemba, abaturage bamwe bagahitamo kujya ku rundi ruhande rwo hakurya bashaka aho bashobora kuba hatuje. Mu gihe bambukaga rero ubwato bwarohamye utera urupfu rw'abana 2 bararohama. Icyumweru gishize abarwanyi bongeye kwinjira mu mudugudu wa Katondo aho bashimusa abagabo 2 hanyuma barabarasa niko ubuyobozi bwabo butangaza. Amadou Karenga arahamagarira abarwanyi bo kumenyesha guverinoma ibyo basabye kandi bagahagarika ihohoterwa rikorerwa abaturage. Bo aravuga ati nibagende, iyo leta bafite ibyo bayisabe ariko bareka abaturage, bareke kwica abaturage kuko ibyo ni ibya leta n'abaturage, ni ibya leta n'izo nyeshyamba ntabwo bagomba kubizanamo abaturage. Ahitwa Kwango rero abasirikare 8 ba Mobondo bishwe na FARDC ahitwa Popokabaka. N'ingabo rero za Popokabaka. Abasirikare 8 ba Mobondo baguye rero mu mirwano yasakiranyije ingabo mu ijoro ryo kuwa mbere kugeza kwa 2 tariki ya 10 Ukuboza mu mudugudu wa Ipuka mu gace ka Popokabaka ni muri Kwango rundi. Imirwano rero yabaye nyuma y'igitero cyagabwe n'abasirikare kuri uyu mudugudu. Muri iryo joro nyine aba Mabondo binjiye mu mirima iherereye hafi y'imidugudu ya Masiakwa na Aviation mu karere kwa Muth ahitwa nyine Mayimayi Ndombe. Batwika abantu bagera ku 10 ari bazima. Ingabo zivuga ko zakajije umurego muri utwo turere zikaza umutekano kugira ngo umutekano muke uhacike, abantu bongere bagira amahoro. Muri iryo joro rero aho ba Mabondo rero binjiye muri iyo midugudu ni fasi ya Popokabaka ni mu ntara ya Kwango, inyeshyamba za Mobondo zigarura umudugudu wa Ipuka. Mu ijoro ryo kuwa mbere kugeza ejo kuwa 2 tariki ya 10 Ukuboza 2024 ingabo zakoze ibikorwa mu mudugudu wa Ipuka maze zibasha gutesha agaciro gutesha ubwo butaka ba Mabondo 8 zifata ababiri bo muri Mabondo, umwe arakomereka ariko kandi ingabo ngo zigaruriye imbunde 5. Ku ruhande rw'ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo umwe yarakomeretse. Bikaba byavuzwe n'umuvugizi wa Operation Ngembe wo mu karere ka 11 ka gisirikare ka Greater Bandundu, Kapiteni Anthony Mwarushayi. Kubwe ngo aba barwanyi barimo guhunga
ngo babonye ubuhungiro mu mudugudu wa Ipungi. Kapiteni Anthony Mwarushayi avuga ko FARDC ibakurikirana kugira ngo ibateshe burundu. Ku murongo wa kwa Mof Bagata muri Mai Ndombe, itsinda ry'inyeshyamba za Mobondo yibasiye rero ubutaka buri hafi y'umudugudu wa Masiyakwa mu ijoro rimwe kuva kuwa mbere kugeza kuwa kabiri. Bagabye igitero ku baturage b'abasivile batagira kirengera, bityo rero bisiga batwitsa bene gihugu 12, muri bo harimo abana 4, abagore 4 n'abagabo 4. Ane gihugu 6 rero bashoboye gutoroka iki gitero giteye isoni n'ikimwaro, bararokoka ubwo bwicanyi, barokoka uwo muriro, barokoka ko kubatwika. Bikaba byavuzwe n'umuvugizi w'ingabo za Kongo. Ni ibibazo muri DRC ntago byoroshye. Amakuru uko agenda tugeraho natwe tuyabagezaho. Iyi ni Inyunguramagambo official yenezwe MC Ruganzu. Ntuze kujya kure, hanyuma dukomeze tubikurikirane. Merci beaucoup.